Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentara seni kilong, daka drama Netaji Chandra Bose, lapan kan mau yaki mati unil ukla kawan. Pahara Petwir ki GSU haki surok Juni bat mir jumlah Southwest Garo Hills. Jylla ki nong krong bat briu terwatiar haterpeng ha Shillong. Ban Phu Phing ka 8th graduation day ka Don Bosco College Mendi Happy East Janga Hills. Bagmantag ne phai shri Khubor ki bakhambanya. Ka Rastriya Jagriti Sansthan bar ka PA Sangma Foundation kila penlong ya ka drama Rashtra Pitra ka balapan kan mau ya ki mati jong ukla kawat Netaji Subhas Chandra Bose nadu ka por ba udang puli hadu ba unda klat no na ka perthei ha ka jinghap ka lingsun ha Taipei. Kani ka drama kalane kumbal live ho minute tam balapan long ha ka hall jong ka Directorate General Assam Rifles halat kor. Umentri Rangba Konrad ke Sangma rengkat bat u James ke Sangma naka PA Sangma Foundation kilalong kinong petkai bakongsan nalor ukli jong kani ka ketem ki pulit Assam Rifles. Kani ka drama kalong ru shibanta naka jingrakhi kemen ya ka sngi lai luit ke bah nyaw pu khandai jong kari India haka khatsan tarik Nailar hajar kusan. Ka hol kaladap de ki Samla puli bat ki khna school ki riu khmat ke sor Shillong bat ki pulit jaka ketem Assam Rifles. Ka jingthmu bakongsan jong kani ka drama kalong ban besut ha ki jingmut jing perkhat ha ki do nut bat ya ka mensim e ri ha ki Samla puli ki khna school bat ha ki pat ka ri India bayar. U James ke Sangma ula batai ya ka jing snokti jong ka PA Sangma Foundation bat ka DGAR banwanra ya ka drama itri bala ai nuksa da u Netaji Subhas Chandra Bose ha ka jing emjong u da ka ba bet ye usam bai jing light load ha ki noya lam kari ha ka por ba udang em hasla perthei. General Vikas Lakheraji, my friend and colleague, and of course the director of Rashtriya Jagriti Sansthan, Dr. Abhay Kashyapji, all the officers and family members of Assam Rifles, Mrs. Abhay Kashyapji, and students who are gathered here, and all my fellow citizens. On behalf of the PA Sangma Foundation, which is jointly today organizing this program, I would like to welcome each and every one of you. I take great pleasure and honor in the fact that today the Rashtriya Jagriti Sansthan and the foundation, PA Sangma Foundation, have come together to organize and to bring the play here, and for that I'm indeed extremely honored. Today is a day when our hearts, I'm sure, beats in unison with pride as we are about to celebrate our 79th Independence Day, which is tomorrow. The tricolor that flies above us is not just a piece of cloth. It is the story of countless sacrifices, the echo of unshakable courage and the promise of a free future. Our independence was not handed to us. It was earned through the struggles, dreams, and lifeblood of men and women who refused to bow before injustice. And among these giants of history stands Netaji Subhas Chandra Bose, a man whose very name was a call to action. He was not content with half measures. At a time when others sought compromise, Netaji demanded Purna Swaraj, complete independence. His call of "Give me blood and I will give you freedom" was not a metaphor. It was a covenant with the people of India. Netaji believed that freedom demanded action, sacrifice, and the courage to stand against all odds. He left the comfort of
political safety to form the Indian National Army, uniting men and women from across the globe to fight for India's liberation. For him, the fight was not only against colonial rule, but against the very idea that India and her people were anything less than sovereign. And I thank Dr. Abhay Kashyapji for bringing this play here in front of us and bringing a lot of Kinoyalam berkidikot jangka Garo Students Union GSU Southwest Garo Hills kila penlong yaka jing ap pahara yaka jingrung jangki pedwir na Assam bat Bangladesh sa Meghalaya haki arteliki ketem surok ha junjuni bat hamir jumlah ha kaput Meghalaya Assam. Presiden Megadeth Mrong Marak rengkat bat kidukot kila ap ketem ban kangla diki jingrung tu jangki brio na Assam na ka jing khenra mender ha ka sorkar ha Jylla Assam. Kinoyalam ka GSU kin sa ap ketem bat pahararu sa haki ketem haki surok ha zigzag Salman Para Nogor Para bat Boldam Gre kibaksam sa Assam. Haka shitarik Nailar, kinoyalam ka GSU kila kentu yaki bor distrik ban penjur yaka jing pahara naka jing penki win jong ka sorkar Assam ban kura yaki mender haka ni ka Jylla. Kila ong, amday ban sya satya ban penlong yaka Meghalaya ka Jylla berat brew jong ka sorkar Assam. Tamgani. Lagi ano batsinga tani gisepon dalo singa yam pati district zone ba ya district ni GSU jekhang ni unit rang baksa jikja karobada boldamgiri nogor para Salman para yang baksa dal yako abatsinga ta lagi yako abatsinga tani muksongan ni rong jo chungmotan jiang ni dao specific piap tamgani arun baksana jekai oiduba garuduba garobada trai junction warang obanang khwa ada warang sisinga jamano kanggen debadal le chingai wat piap tamgani junjuni aru mir jumla usan singa demonstration ko dal kai mi so kangchinga ya naki ya demonstration ko kainga nimuk songani ra jekon singa district administration no singa demand kainga chum ba government ko singa appeal kainga chum somon ko agan gen chum de chisa yajani chisa augustini chisa au singa city ko bot na ha disina jekon singa influx immigrants ko checking ka nagta regular check ka china gata chinga didiang ha un baksana influx checking gate rang ko ba dak china establishment ka china chinga ko ba didiang ha ane gyaro mung githam gapa task force committee jegon district task force committee ko ba enforce ka china warang ko ba chinga didiang ha warang ko chini didiani gi chepon warang ko tharak ke dakna nang ko achum bana yarang ko tharak ke dakjagen chum ode haida chinga jakko ra ebungna Dauta chinga influx checking rang kwan thang continue khat nang ang pong na bodwa molak tinga district administration police department aro Meghalaya government ko ba tharakhali ya district ya interstate boundary Assam aro Meghalaya ni boundary jerangon rama ba road connected wa warango tharakin was specific piaprango tharakin yarang ko checket rang ko dakchina infiltration checket rang ko dakchina ngamot molatenga GSU ni kita aro on behalf general public ni kita ba anagi ako agana tingon dal police department ni kita kham khajenga unja district administration ni kita nirok chainga unja nirokinga adita de diba police department ba dawata manpower ba staff ram chungja wani asel mani gaman ogura special district task force committee ko enforce ka na ngachum mana dalo antang thangni outpost PSO dongeng parang de warang ko dingthang mancha dakna gata de wal aro sal khanta ko free nirok na de wamang manpower ani ta chunja ugo bachinga ma sisaka on baksana dalu san singa yako takang unjenga maina gi sep ku chungi ramaram birang oba aro khubor man geni rang man genchim ong bachinga ba thang warang ko cheka ibania aro chinga banga sumayo nuksua police department rangni kam ko ba dakjani de akam chenga dak mansa bisong ba dalba ching baksa skang pa junjuniyo chingnia checking rang ko aba ching mutungun police department rang baksan chinga cooperate ka police department ba dongawnu bisong checking rang ko dak Ki
Kipat ba kanong ba Shillong kilayo i bat sakhi ka jing Jylla kinong krong bat kibriu ki ba shang de tiar hakeleng kila bat kidong kani kanong ba kalabun hadu kata kat banang mi kisngi kitayo ha ka ju kapor ka jing pet bat jingkri jang kibriu na Asam kalong ka bajur na ka jing khenra bat jing kendang jong ka sarkar Asam ya kibriu ki ba shong bean ha ki jaka jong ka sarkar ka Shillong kalong ka way na kinong ba kabaki petwir ki yo ban wan ri tengen bat ban yo jingerap na ki mahajon ki bakloy ban aila de ki ban de ye ki tiar kitar da ka bayat kejat syakilat bat ki dong ka sor Shillong hadu menta empat don kanu ka bor sorkar ka ban pej benia ya ka jingken rei kinong krong bat kinong terwa tiar ya le kai kena ha ki surok ha kani kanong ba kaliang joka KSU opposition circle bakum juru joka KSU mobrok circle dia abon hakan ni kajaka hang ni apa ikim sepi begitan kini kita hal bagi mata bagi ni dingi kini kiba dia kini gima kini milakai kini kijimpam bomtip kiwan akan Jylla tu aku pengilawan akan kuat di dan kini nyak cek ikut Islam dia ikut begitan cuma sini ke Jylla bikin ya kini kam reka kejingap dingi kemudian ikut Islam dua pensisa bagi dia nanu kiwan akan kajaka kemudian tinggal clarification tunggal dia apa bekli Jakarta di biru tinggi pasal dan pasal lah kajong Jakarta bat kumba ni tinggo kalau bagi trai aku dia ban ai sawai kini ki Jakarta kini ki mender dibuat kan dengan Jylla tinggi kami ni ke selai bob yang tunjuk apa benbu jikli ki gabas nong ru baju ni man ai Jakarta sawai kini ki dakhar ki buat kabar Jylla bagi tip kita ki beli bakum no patul lah judan ni kam sini balale akan Jylla ka jongki mula apa tip jadi bakum no kita ide beliau Jylla se kita ki beliau di bawah lam kini ki drugs kini ki ni baharu kam tega ai ka ba kwa ban bu jing keliru kalau nak kalian kaki sisi kani kadi ka jaka ka bolong ka jaka ya pa ba kumno kini kita ini ki bar Jylla ki yo banwan syong banjing hang ni ka jaka bikin dia kini kitiar ki mar ki jongki bantangi kli petu nang lu ki yo kini kitiar tu ri ki metu mi jumpa hok budan hi long nu dalam nu no penya di dunia ri usim lala banwan ni sak ni ka jaka kan ko kai ka ba kwa bangan dia tu akan ni ko do kolong ba apa pe kli petu ba kini ya Jemdi tay bong balasa ang nila slam dikit dito bon tang di atayo ne lai tio kumtai tang son sa sini ki ong kataru misuan sini taman bala mundon ini ke sla bobyang ndrei abang ong ba Jakarta ru mundu bo penbiang ki ndrei don try bo peji kini bo penya kini baro di uju hi ringim tepat badi mano nama dingi pun ru musim latre mondi sakani ka jaka dia sakani ka puat kumna kalian kaseng ni ai ka jimbahang bo patnya jenui nu jibril di baju mulia mau lam kini mendia di mana sakbar Jylla di baklam kot Islam bikin wan kit pesak buhay akan dia jengi namar ko kini kisni bang gila iru ningkong tengi tengi dia po surok lagi di kelenti penblok ya kaya tieng ya kadang kali iru di kini powara pesenge ikini ini kibri ke bakwa kit kemar tunjuru lagi katu kan isni li biglak loy bikin satu isnong kibri ru Jylla ru isnong brio abang ikli kibat iki pertu jong kai ka kot keslab kidon ndai ki jubab ki ba ki ong ba indot kam ki kot isla ngindus ni Jylla dai ko ba fulingo kolong ba malu ba ibu ki gila menkran berkerja anu kata asal tinggal ketu yang serkat kunjuru ka bo jok an bikin pet perman ba gini ya nang nu ki wan hang nu ki song hang nu ki sa menu bawa nyelam ki bad menu ki trai baju mulia mau lam kini ki mende sakani ka jaka nomor mana kini ketu ni sini ngila yo ban petip saka jalu para opos ki jington kini ki brio ki baju dia kini ki marbam ini ki jingla kai kakak ni kajaka re mai ija ya tang sisni arsi re tang dia ketuk ni lambi biang kim sim laja kirang buhai susu hang ni lakloi ban plecet ki jaka di snong brio bikin ka Donbosco College Bendihati East Jante Hills kala penlong ya ka Lempung 8th graduation day haka khatlai tarik Nailar na kabanta prapu anut ki Samla puli ki bala pendep ki kerdan puli bapher jong usnam 8000 arpuar hadu arpusan na kanika college Kakong Jacqueline U. Kharpuri, MCS Additional Deputy Commissioner, East Jante Hills District, kalalong kakongsan, bat kalayalam ya ka procession basyongkun. Kadba kakong streamlet dekar, Head Khasi Department NEHU, kala ay kajingkran bajiliw, kabaya habdur bat kane ka graduation day. Kinong penya ya kanika college, kibakuntop ya Reverend Padar Daniel D.M. Kaji, Principal, Padar Jivan K. Lakra, Vice Principal,
Bashngan lang Marwen, Research Officer Kasorkar Jylla, Kinong Hikai, Bat Kinong Tre, Kila Sakhi da ka Jinkman, Namar ka Dei ka Sngi, Baki Pen Kamti, Yaki Jingnang Jingtip, Haki Kti, Jong ki Samla, Kiban Beteng, Yaka Lawai Bapernai, Jong ka Jaj Benriu, ka District, ka Jylla, Bat Hakari India, Baro Kawai. Hakane ka Lumpung, Lapun Khuborjylla me ki Samla ki balawan syakmat haki subjek paper da ki khusnam balapan satnam haki kerteng jong Reverend Padar H. Elias, Kiang Nangba, Joseph Fanton, Henry Fanton, Sylvanus Sngi, bat hauso sothang. Ka Samla Kalung Angel ka balawan baar haka kerdan bahedu haka result kala pule ya ka thong pledge jong ka college bat usamla Lambon Miki Pasi ubalayo ya ka kerdan ke Bahinyo ha University ula a ya ka jingkran kenpam ya ki para Samla. Ya ka jingkran penwa ya ka Lumpung graduation day la ai da ka kong Agatha Si Walang assistant professor kabala pen kenmau ban long barabor ki ba sngorit ki ba minot bat ki badan ka jing posniu ya ka lawai ba kordor. I used to grow vegetables in an empty space, behind our house, beside our flat. And every morning I used to go to Yodo. Late in the evening, I have to tie, a bunch of tukso, the mustard leaf. And that time, how much we used to sell? 50 paise per bunch, and we used to make about 100 bunch or so to go and sell off to Yodo. And I will earn out of those bunch of mustard sleeve. I will sell it about 20 rupees. Okay? Then return home to prepare for college. Every evening he used to take tuition to small children and earn for 300 rupees per month. Sometimes I felt I should quit my studies, but I realized that education is so important to get a job, and without having good education, it's not very easy to get a job since those days. So I have decided that I will not drop my studies whatsoever. I was now a well-known student of my college those days, and when I was graduated like you at your age. And I continued my further studies till I earned my MA and PhD degree, and I am now a professor, an eminent casual writer, and because I never gave up so far. And I want to give you a word of inspiration, a word that will make you ponder about yourself, think about yourself, because some of you may face similar challenges, but I am sure challenges in your life shaped your journey. I am sure that each one of you, after you leave this college, you will have a new beginning. As a student, just give thanks to the God with gratitude as you have completed your studies from this college. And this is a moment of joy as a foundation for a future success now begins. So remember that your graduation day just ends from this college. You still have lessons for the journey ahead. It's not the end of everything now. Now you're going to begin your journey. You have to keep learning. Graduation is not the end of education. It's a beginning of life. Ka-Aceh Holistic Awakening Movement aham dadengre Regional Unit Kaladawa Nagasorkar Jylla ban Maramot Mardor ya ka PWD Inspection Bangalore kabadon Hashnong Rongchu West Garo Hills kabalatay nado kasnam khat khandai spotlight pupra da Kasorkar Bilat haka khndo balai ngobha da unok ma Rongchu aking kinong yalam jong ka aham kilapan pau ka jinglingo ban nado kite kisnem Maramot yakane ka IB
haka jing shisha kala ka yeng rim ba corridor heritage monument. Kinong yalam jong kan ka seng kila tho ka shithi kerpat cha menteri rangba konrat ki sangma ban maramot ya kan ka yeng rim ba corridor naga benta ka jing bentoy jong ki pateng banwan. Kani ka IB ka don ka history ba day ban penne pensa ya ka kilaong. Nintang man chat ngai rong chugri ai beona iba ni na ta songni man derani complaint ko mana ni jama nintang man debo yan skang British ni somayo ni ka bai biong ani aga ni nga chat chisko kolachi rang ni dollar ka bai biong ani aga ni nintang man cha yai bi ni sera berong ani mun kam public ni complaint ko mana ni nintang man chat nga ham ni kita da dengri ham ni kita ni na iba hon biya prangon ni bo sera berong ni bo na sumban ki yang ni kisangsi apli sera berong ni oni gaman PWD official kan digi akan naska ya ko khasa pai na song niat phau din namke aru tharaki thari onu din namke maina ro gi seyan skang ni British ni sumayor ka ba IB ong ani ngmane ding thang mancha rongchugri songna sa nongai ja anchanga chaga songna ba British ni ka ba bi IB rang ko dauna khang ban ki dong kwing ani ngman yan ding thang mancha chingna gam chat ka ba gam ba nga aru ding thang mancha anchingni giskrait dongnaman ka ba mai baba onok ponga ni gaman ya ko tang mancha tharak ki tharion pachina tang mancha mon molate angan ya rungchi sumni nokma bonga aru biya pang ni nonga nimini ya British government ni kapa IB onga ya chachi school kola chicha trangoni ya IB onga nimen chinga di bisa chuna nimen ya bisa chuna nin chinga ya IB ko san kun ka daun abayan apsan taki donga aru ya ko PWD department ja Khubor aja ka chipinga chachi sku chetrangonin chukidal barak kijajo chachi sku azal gani chetrangonin chukidal barak kijajo nimen gpen chukidal ko barak kithaija aro ya nukuba nirokoba dongja kemekan sirabera ujok nimen 야고 타요디 남게님나 아데 찬침나 아가닝아천 아로 갈랭가 오데 앙아 녹만 야고 작고라 힘나 보볼 맨나바 온타이자와 하네 아데 찬치 동해천 네네 아차 느낌은 예르 브리티시니 소마요네르 강가 IB니 아가나 느낌은 다우 PWD 니 기다 비고 비짓 카이니 타이야 니로카 산디아랑 바 동자 족방오 동자 우니금은 다우 야고 다리 타이나 난게 타이나 난게 님은 nasung sungni kita dia ro na nokmani kita na rakini kude demand kai ngamo tadi chungot na nanggen ke bakomo aro PW department jakura jong odi gepen department rang na chinga do namuk songani ba dongaro acha de ligi mang daurum rangko ni namo ni bu da room china pai ni bu ya kirkirang ya plywood mai rang ko datti don ninga dogarang ba dongja jok yani bu mamangan dong jaha aru anga dau rumrang kun ni misokatna an irangan rumrang wa ya doga yan toilet ni bu ya sera bera yan toilet chu an sera bera sajok yan ibo yarang ni bu osan dong jajok Kakong Rona Khamdet MDC kanongpo bat ka Vice Chairperson Public Grievances jong ka Sarkar Jylla hakasngi khat saw tarik Nailar kala jurip ya ka Jinglong Jingman ka Office District Transport hanongpo ka jinglet jurip jong ka Kong Rona Khamdet kadai hadien bakala yo pediang shibun ki jing ujor na ki nongshong dukan bat ki pat ba halor ka Jinglong Jingman jong ka ne ka office Hakani kasngi la senran ni ka Kong Rona Khamdet da ki nongshong dukan ki badon ha atat ka ne ka office Kalaya kundu ru ya u District Transport Officer ba I Karmon bat u MVI. Hakane ka jing jurep ka Kong Rona kalalap buon ki jing deko jing duna bat ki kenrum kenram ha ki jing trekam hakane ka office. Hadien baladep jurep ka Kong Rona kala batai hakilat patai Khubor ya ka jing thumu jong kane ka jing jurep ka long ban penbet penrenti bat ban penyad ya ki kam na ka benta ka jing bit jing biang jong ki pat ba ka Ribhoi District baro ka wei. Kumjuru ban maramot yaki kamera bat yaki yeng barok kawai ban penpu pen internet yaka office kabaki pat ba ki wan na ka benta ki jingdon kam jong ki manla kasngi
ngalayo ya ka delegation ke jingwan nagaliang jong kinong syong bukan pat na laderu ngalak wan don kang ane sisien ngalak syupet ni ba kadon sipun ki jinge kidon sipun ki jinguna ka bagi public ka bagi wan don kang ka office ru ki jinge nang ta ka baya dei ba kini ki vendor ki jinge kini kinong di jingli bakti ki baya im kamai jak ko da kane kam kilawan pun penso nga ki ok ka kam don nang ta ka toilet kam yang kita ki basic necessities ki ba mangingi don kam karena kata-kata mentaka sini ngala wan kenang hangni banyak keduk kerpang batu jinjo batu MVI pangan wan jungo pangan wan page di dalam de ki jingduna ki ba na kaliang kaneka office ka kamlong shu bat ka 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 jing ki pan ba ani itu habang ala let ban round ya kaneka compound ngai kumba kaneka madan ru kamlong shu la idon kam ban le terki no ban penbit penbiang ya kamadan nang bakit sup kinong let kinong wan nakaliang jong ka PWD bat kunju ru nakaliang jong ka transport department ngan pensu pensngap yaki bakin le ka badon kam tam ka toilet ka nang ta kan ka wat ka building hiru kumba ki kam ilong shu kala shu jau kala mi daki sok pailen ka ba mut ba we bala mi sok pailen kam ilong shu na ka banta bangin pendon kam la ne bagin dang song dang sa hang ne klem da yo ya kaneka repairing kawai kalong ngasubu kumi MDC oi na day MDC jong kaneka long po constituency da kaneka headquarter jong ka Khubor district Denre kumi MDC kaneni kaneka state subject Denre ngasubu padiya ka neka sorkan patuju ya ka parti NPP ka bala ailat ya nga kilatung yang aku vice chairman jongka public grievances committee batha lor jongka ne ka jing pensiat jongki ka ne katam ngayo e kabor ya ka bangan wan beg hangni bat hadin bangalawan dala dehi ngakan mau bah kipor ki ba mensua kan ne ka caka ka itnat ha ki nong song dukan bapli ka yeu ka hat ka jongki ka yat ha kan rei kum bakalong menta ka tu ka jing itnat ka jongka ka jing khoj ka jongka ka jing biang ka jongka na du ki pan khana na du ki ki wa kat kum ka jing don kam jongki nong song dukan kam biang shu tengah wa ba kan ne ka caka hi ka de ka ba kham pelut atat ka nong po ka jingi ka de ka ba kham nya ba kan rei hang ne ni don ka ne ka space ka ba kham pelut ngak wa ba ki nong song dukan kin im da ka ba ki nong lek nong wan ladangin ong kum kitoris lani kum kinong le jinglet ki bayar segwati lani ki ba kiu Shillong ru kin sangi ang kani ka jaka bakan long ka jaka songkhat nak banta ka jongki bat kan long ru ka jing pen kiu pat ya ka yau ka hat jongki ni ki local vendor ki jongi yang lani ki nong song tang ki jongi kata ka de ka jingwa ka jonga bat ngan ya le bat pen snow bakan ni ka jaka kan itnat ban ya ka ba kalong hati po ki bala le bindang pen bahasa syurika ngan ya le bat pen snow pen snap syaka sorkar hamtam le Malaysia i Honorable Deputy Chief Minister sa Singapore Baha ibadat pen de kaneka transport Badak itu ki Khubor nglapoy sa kabakot tarhado bangin na Shambiang Kublay Shibun.